Assalamualaikum semua. Semalam we talk about field player. Apa yang scouting or coach akan tengok bila dia orang datang trial. Okay, but now today let's focus on goalkeeper because goalkeeper is very special position. So we need to understand apa sebenarnya yang coach or scouting cari pada a goalkeeper. Sebab yalah, kalau you seorang goalkeeper, you ingat tengok apa masa trial. Diving cantik, save terbang kiri kanan. Yes, that one good, cool. But in reality, bukanlah benda yang utama. Ada benda lain lagi yang coach ataupun scouting team sebenarnya cari tengok. Of course, the most important thing dia nak tengok sama ada adakah you jaga gol yang boleh dipercayai sepanjang sepanjang 90 minit permainan. Dan ini untuk itu mereka tengok beberapa perkara. Yang pertama, handling, asas, cara you tangkap bola, cara you pegang bola, you punya tangan, you punya teknik. Sebab kalau you tak betul semua tu, you tangkap bola boleh tak kemas and bola boleh muntah, and then the most dangerous is basically bola tu rebound and then there's masa second ball striker could score. So kalau goalkeeper yang bagus, definitely dia boleh save dengan baik, dengan consistent. Number 2, your positioning. Okay, positioning akan membuatkan goalkeeper lebih senang sebab dia berada di tempat yang betul dan dia akan memastikan goal post tu nampak kecil from mata striker. Okay, so kalau salah position, shot biasa pun boleh jadi goal because of ruang. Okay, positioning kurangkan kerja. Nombor 3, decision making. Must be split second. Bila you nak keluar, you nak stay or you nak keluar. Contohnya bila come bola through ball 1v1. So decision making, kalau you lambat, striker free and dia boleh score, dia mudah score. Kalau you awal sangat, could be boleh chip. You know, benda-benda macam tu, you kena buat decision dengan cepat. Number 4, communication. Okay, be a leader daripada belakang because goalkeeper ni dia nampak vision keseluruhan di hadapan. So you must communicate, man on, clear, set, step up, kira like that. You tak boleh senyap. You senyap, defender you jadi keliru, and then sebab tu goalkeeper yang baik dia boleh organize team daripada belakang. And then yang kelima, goalkeeper modern, you must have kaki. Ada kaki lah, cumanya you mesti menggunakan kaki. You mesti pandai main bola, your pass shot, your first touch, your long ball, you control ball dalam pressure. Benda tu you kena ada. You tak boleh panic bila kena press. Okay, but the only thing you need to do is basically you need to have the basic. If you have good basic dengan kaki, you will able to control in any situation. And number 6, coach akan tengok your mentality. Okay, goalkeeper adalah position yang mudah terdedah dengan mistake. Tapi it's not about mistake yang coach akan tengok is how you bangkit, how you punya reaction after the mistake. Okay, because goalkeeper elite dia bukan perfect pun. Dia always cepat recover and stay calm. I think one of the best example goalkeeper elite yang pada saya suka tengok ialah Iker Casillas. Kenal kan Iker Casillas? Iker Casillas style dia lain. Dia tak tinggi, dia tak fancy tapi sangat clutch. Statistik 160 clean sheet untuk Real Madrid. Dia pernah jadi captain Spain national team, juara World Cup 2010 and Euro 2008 and 2012. And one of the moment yang saya masih ingat ialah ketika masa saya ni fan Netherlands. So masa World Cup 10 tu dia 1v1 dengan Arjen Robben and dia boleh save bola guna kaki because that one is the very pivotal moment. Kalau score tu Netherlands boleh menang. But dia very class. So, kalau awak nak jadi goalkeeper yang stand out, jangan hanya kejar you punya gaya, tak ada. Kejar your consistency, your handling must be top, your positioning must be betul, your decision making must be laju, communication you must be loud, and so your mental must be steady. Barulah awak akan jadi goalkeeper yang people trust, people percaya. Goalkeeper hebat bukan saja yang buat save lawa, tapi dia boleh buat tim rasa selamat. You know macam kita, kalau Shihan jadi main dengan kita, of course kita rasa selamat sebab Shihan. So the same thing. Player, goalkeeper, you need to be that quality yang mana your teammate akan rasa selamat kalau you yang jadi goalkeeper. Alright semua? Good luck. Assalamualaikum.